Dengê gel, dengê Kurdistanê ye. جنابنده نوچهین آرادیو دنگی گلدن باشگودارین هیجا ایرو هفته کانونی 1024 روز شمیه بروکسل ساعت 13 آمده ساعت 15 امی نوچهین داویه پیشکش بکن دم آزادیا ریبراپویه. مجلس لشکری یا منبجه دیارکرک و همو هریش هاتن تیک برن. مجلس لشکری من بجه بداخویانیه که داخویانیه ده هاتا گوتن که ارتشا ترکا داگر کر بخواجی لگل بالافرین بی مروف و بچک ایریشتی که و او آگاهی هاتن پاروکرن جشویدن حیان ها لتوایی هریمه لشکرین ارتشا ترکا داگر کر و بالافرین کشفی دگرن ایرو جسری سبهی و داگرکریه دولتا ترک گوندن دادات و دینچ ایل خطا باکوری من بجه تو پاران کرن هر وها لتا خطا باکور و رجاوای من بجه گوندن جلود و سیاده تو باران کرن هم وقتی وان ایریشان جی وان گروپه که چته این دولتا ترکا داگر کر ایریشی گونده عدس کرن اف ایریش این چته این دولتا ترک هاتن شکاندن لخطا دیر الحریر دير الحفر لخطة دير الحفر يا لسرية طبقة حلبة وآنيا من بجي لشكرين ارتشا تركا داگركر بخواجي ارشتكن هري كم 20 جاران ببالافرين كشفه يم بچك هر دو آنيان هاتن بمبا باران کرن داريه بجاهيد جي چتايان خواه دخن تفگري لشوه دنجي حيا ويس بهي پفچونن دجوار هبون همو ارشن ارتشا تركا داگركر و چتاين و جاليه مجلس لشكري یا من بجه و مجلس لشکری طبقه و هاتن شکاندن روش داوی یا لانیه من بجه آنفه دیمن روش داوی یا لانیه و شاند بله تماشاوان نجا ام نها من بچنه باشوری من بچنه افسه چهار روزه دولت ترک آداگر کرد و چتین و ارشین سر کانتونا من بچه که ام نها لانیین پیشی شرن لباشوری من بچه کانتونا من بچه گندواری من بچه اف چند روزه چتین گریدای دولت ترک آداگر کردی ترک دو خازن کانتون تبلیغی دخن لهنک هرمی وی داری داگر بکن هر وها وكيدن تي زانين كو روشك نول سوريا تقومه آنها حتى شبرشتي كو كتا حلبي تبليهوي كس مزن لقادا سوري وبو آنها بوي تبليهوي راجي چتين دولت ترك او هر وها دولت ترك داگر كر دخوازه من بچه اريشين داگر كريه پيك بينه لجيه كو امن حالينه باشور كانتونا من بچه لور بو گندوارين ور بگره حتى باكور او روجاوای من بچه اريشين داگر كريه پيكتن لهمان دمي لوان خطي كو ام ل نها وشانه دکن جوارا رادگینن مجلس لشکری من بچه برسفن تون ددن داگر کران هر وقت اگزامین وان خطا رژیم سوری ارتشا گریده رژیم سوری جبو لبل وانا قط برخونه دا ورج رویان شوا حلب بردان ورجی درکتن لگل هرمی قرقرینی را روبرو هیشتن آنها میسا لشکری یا من بچه و پراسوانین وی باجاری حول دادن که و گل وی قرقرینی جی خلاص بکن رزگار بکن امین ها هنکی دفدور وی هرمی چه دقومه شری هایی چیه لوی داری میسا لشکری هم من بچه پاراستنه که چواد که گل چواد پاریزه هنکی وان دیمانه بین سر اکرانی وان بله تماشاوان نیجا چتین دولت گریدای دولت ترک اریشین به هرمی باجر دکن لبلی نها یک خالین کنترلی میسا لشکری هم ممچه دانیه دخوازه گلی وی درجی لهمبری وان اریشین داگرکریه بپاریزه آنها اون دبینن لهرم روشکه ببی آوای رودده گلین کتین وی درجی لبن اولهیا هزین پاراستنا میسا لشکری هم من بچه را
درباست بن احنا موجودين هون حاليا جوانên telhemîsê tevlîhêzên parastinê dibin. Rêveberiya Xweser Demokratîk di yekê kanûnê de li dijî êrişên dewleta Tirka dagirker û çeteyên wê seferberiya giştî ragihandibû. Di vê çerçeveyê de hejmareke ciwanên li bajarê Tilhemîsê ya kantona Cizîrê hatin gelhev û daxuyaniyek dan. Ciwanan di daxuyaniyê de li dijî êrişên li ser herêma Bakur û Rojhilatê Sûriye tevlîbûna xwe ya di nava seferberiya giştî û hêzên leşkerî de ragihandin. Belê hetanha zêdetirî 100,000 welatî veguhestine tabqa Reqayê û bajarên din ên herêmên Xweser. Lê hin jî gelek welatî jî Şehba û Şêrawa jî mane. Li ber ji bo veguhestina kesên mane jî 5 otobîs 3 yê kanûnê de ne ber bi Şehba û Şêrawa ve derketin rê. Lê lêlketina bajarê Ehdasê ji aliyê çeteyan ve hatibû astankirin. Li aliyekê din komên çete û saziyên berzaniyan saziya xêrxwaziya berzanî hewldana bi zorê gel bibin Efrîna dagirkirî. Berê piştî hewldanan îro trombêlên ku ji herêmên Xweser derketibûn rê ji bo veguhestina welatiyan derbasî herêma Tel Qereh bûn. Ger ku astangî neyê derxistin çavreyê ku kerwanê wesayîtên û trombêlên ên welatiyan jî bigirin û vegerin cihên ewle. Aliyên asîtaneyê îro li Dewhayê civîneke awertel li dar dixin. Îro li paytexta Qeterê Dewhayê wezîrên karên derve yên Rûsya, Tirkiye û Îranê ji bo gotûbêjkirina dosyaya Sûriyeyê dicivin. Civîn di demeke di têl darxistin ku Heyet Tehrîr Şam û çeteyên dewleta Tirk a dagirker êrişên xwe li ser hêzên hikûmeta Şamê didomînin. Ev rewş têwateya têkçûna lihevkirinên derbarê vê pêvajoya asîtaneyê de. Tê gumankirin ku dewleta Tirka dagirker de dê hewl bide guhertina rewşa meydanî ji bo berjewandiya çeteyên xwe bikar bîne û qada dagirkirina xwe li Sûriyeyê firehtir bike. Li Slîmaniyê komajinên 25 mijdarê bi daxuyaniyekê piştgiriya xwe ya ji bo Rojavayê Kurdistanê ragihandin û bang li hemû xelkê herêma Kurdistanê kirin ku piştgiriyê bidin Rojavayê Kurdistanê. ئەمڕۆ پشگیری و پشتیوانی خۆمان بۆ ڕۆژئاوای کوردستان ڕادەگەێنین وەک ئاگادارن ئەوە هەفتەیەکە شەڕ و وێرانکاری و داگیرکاری ڕێ کردوێتە ڕۆژئاوای کوردستان. ڕۆژانە بەدەیان و سەدان خەڵکی بێتاوانی ئەو شارە شەهید دەکرێن و ئاوارە دەکرێن بە تایبەتی ژنان و منداڵان. بۆیە ئێمە وەکو گروپی 25 نۆڤەمبەر داوا لە سەرجەم خەڵکی کوردستان لایەنە سیاسیەکان ڕێکخراوەکان مەدەنی و حکومی و ناحکومیەکان کە بێنە سەرخەت پشتیوانی ئێمە بن تا بتوانین پێکەوە بە هەموومان بەدەستە جەمعی بتوانین هاوکاری و پشتیوانی خۆمان بۆ ڕۆژئاوای کوردستان دووپات بکەینەوانێ و هاوکاریەکانمان وەک لایەنی مادی و معنەوی بگەێنین بە ڕۆژئاوای کوردستان. ئەگە قەرار بێت حکومەتی هەرێم بێتە سەرخەت و بتوانێت چۆنەڵێ هاوکاری جەنگی یان هێزی پێشبەرگە بجوڵێنێت بچێتە ئەو بەرەیەوە ئێمەش وەکو ئەم گروپە ئەتوانی پشتیوانیان بکەین شەڵا ناشگاتە ئەو ڕادەیە ئاگر بەس دەبێت و لایەنەکانی ترش شەڵا بەشداری ئەکەن. Li Bokanê mamosteyeke zimanê Kurdî hate girtin. Tora mafê mirovan ya Kurdistanê ragihand ku mamosteya zimanê Kurdî ya xelkê Botanê Sewsen Hesenzade piştî ji bo navenda polîsan ya li Bokanê hate bangkirin, hatiye bin çavkirin û veguhestinê girtîgeha Urmiyê.
çavkaniyan heman mijarê jî ragihand ku mamoste Sewsen Hesen Zade 5 roj bûn dibin çavan de li navenda polîsan dihate ragirtin. Li gorî çavkaniyê di 8 Cûtmeha 2024 de dadgeha Kayfer ya Bokanê bi tûmeta ango bi tawanbariya propagandaya li dijî hikûmetê sê meh ceze li mamoste Sewsen Hesen Zade biriye. Hata gotin ku mamoste Sewsen bê parêzer hatiye dadgeh kirin. Hêjayî gotinê ye ku di 15 Hezîrana 2024 de mamoste Sewsen Hesen Zade li kolaneke Bokanê hatibû binçavkirin û li girtîgeha navendî ya Urmiyeyê hatibû ragirtin. Belê di dewama nûçeyê de piştî wê bê kefalet ji bo demekî hatibû berdan. Mamoste Sewsen Hesen Zade 17 salin li Bokanê û gundên derdora wê dersên zimanê Kurdî dide. Di salên borî de jî li gelek caran ji ber çalakiya xwe ji alî hêzên ewlekariya rejîmê kete ber lêpirsînê. Artişa Tirka dagirker ku êrişên xwe yên dagirkeriye li ser herêmên parastiniyên medyayê di domînê weke stratejiyeke şerê xwezayê wêran dike, jehrê dike û ji bo bê mirovkirina herêmê her tişt dike. Rojnamavan Çınar Goktaş derbarê vê rewşê de raporê ragihandiye. همیشه النهار روجابه اضافه نه روجابه اضافه چه کردستان 4 سالم شکل گریله یه سالیده و خدا میگه مشن گریله این پیگی یه جاستاره و کنج نهاد بیسیم دنگ او بانا قید دولت کالا کرد و بیشترش قدیم گریله و جای کردستان نه تنه گنده باشوری کردستان والد که نه تنه گلی باشوری کردستان قتل کن نه تنه جوان زاروکی باشوری کردستان قتل که همان دم جای کردستان ده بازار باش کردستان جی حتی که ولن بخونجی ببینن جو خزای تشتک نمایا همه داریم کس و عزت daha sarıştığına hem jiş boku o bir sabitinde dağıtır ki bu saf hem şabutine her sürecek bilmezlik devlet dağıtır ki ne çıkası devlet dağıtır ki fazaya katıl jib o bu sefer bu havanı koy bu keşfe koy bu uçakı koy bu drone koy دیسه جی بمباران بکلی دیسه جی فضای کردستان کنود که امن ها نشانی وجی بکن چاو بقاسی دولت افریقا داده کرد سوجکی نابنتوی برانبری چه کردستان کارت بود و کنجی دبینن همه دار شاوتینه تنه اف دارک شین مایه او جنو چه بیه تنه او شین مایه اون دبینن چاو شاوته sanki زوره جی شاوتیه نه؟ کجوب آباد شاوته مال دولتی ترکیه شد. بله مینوچه داویجی بواره پارو بکن مجلس چاند و هنر یا شرداری آمده هات آوا کرن. مجلس چاند و هنر یا کنسیا باجیر آمده کود دما قیومان ده هاتو و بطال کرن جاره کردن هات دامزراندن. پشتی هات آواکرین جی یکمین جوین خواه یا اسایی لناونده چانده یا آمده لدرخست. اندامین مجلس شارداری او گل کسن جی چاند و هنری بشتاری جوینی بون. پشتی اخافتنان ریوبریا مجلسی یا جی 7 کسان پیکتی هات دیار کرن. تی پایین کو ریوبریا چانده آکوهاتی هل بجارتن دروژن پیشته هف بردف کن خواه هل ببجیرن. برای بولتن ما قدیه حتی بولتن کدن بمینید خیر و خوشیده دم باش.
iki cihan, ben bu cihana sığmazam. Yersiz yursuz cevher menem, hiçbir mekana sığmazam. Hem sedefem hem inciyem, sırattan da geçiciyem. Gonca atlas kumaş ile ben bu dükkana sığmazam.